dobar dan ljudi moji, ovo je Dino i vi danas gledate pokušaj da se ne uplašiš challenge. Nisam gledao strašni film dugi niz godina, jer inače ne volim da gledam takve vrste filmova koje ja volim da gledam. Nisu oni što vi mislite da jesu, nego to su većinom komedije. Tako da sam našao danas ovaj jedan video na YouTube-u koji se zove Try not to get scared, challenge impossible. Tako da se stvarno nadam da me neće uplašiti, zato što moram poslije ovog spavati. Moje ime je Dino i vi gledate ovo. Level 1, Scary Images. Level 2, prešao sam prvi nivo, nisam se ustrašio. Ovdje su kao ubacili malo muzike, kao one creepy muzike da se prestrašimo, mada trenutno ništa. Mrtva crta. Ovo mi je više smiješno. Level 3. Čovjek u 1890. godinama je iskopao grob svoje kćerke i iščupao bukvalno joj srce zato što je mislio da je ona vampir. iPhone 5 je uspio da strujom ubije 23-godišnju kineskinju. Zato ljudi kupujte Samsung. Žalim se. Kupujte šta god želite. Svaki telefon je dobar. Nebitno je li Nokia 3310 ili Samsung Galaxy Note 9 ili iPhone XS Max ili kako se već zovu. 2002. odrasla muška čimpanza u Tanzanskom nacionalnom parku je ukrala i pojela bebu. Čovjek sa Floride je pronađen kako jede lice beskućnik. Možda je bio gladan. Ogromni štakor su pojeli 2 bebe u South Africi. To je kad ne ostavljate bebe gdje treba. Level 4. One priče me iskreno nisu prestrašile, tako da nadam se da će me bar nešto prestrašiti. Neko hoda. Nema nikog. Šta je ovdje bilo strašno? Neko hoda. Ne smijem ovoliko lupat, možda Nanu probudi. Prepašću je. Ovo sam ja kad ustanem ujutru. Prešli smo 5 nivoa, sad idemo na 6. Kurac stojiš iza mene zid. Mrš jeboti majko. O, fakat sam se nežio jebote. Izvinjavam se što psujem, ovo je, fakat mi je malo, fuj. Znači, bukvalno, frajer isto kada mi stoji ovdje iza mog ramena i priča kao stojim iza tebe. Premotač opet, da čujemo još jedno. Ne zajebava se, fakat ko ima slušalce i ko je čuo ovo. Ako uživate u ovom videu, ostavite like i subscribeujte se na kanal za još dope stvari koje dolaze na Dinov kanal. Sada idemo na level 8. Level 9. Ja, fuj. Aj. Ne. Fuj. Aj. Ne glumim. Mrzim pauke. Ako vidite na kameri, nadam se da će se vidjeti. Fuj. Mrzim pauke. Paukove. Pauke. Paukove. Kako god hoćete. Let's go to level 10. What? Mrš mater ti. Ovo me trzlo. Valjda se to pika kako da me prepalo. Sada ćemo da pokušamo drugi video. Nadam se da će me neki drugi uspjeti malo više nasmijeti.
ne prepadne me, nego me samo naježi se sav. Brš. Ovo je najružniji osjećaj, na primjer, dok hodate na večer, odete u WC i ono, imate osjećaj da vas neko protipa, ono, provjerite ili na brzinu ugasite svjetlo i pobjegnete. To je upravo ovaj video, sad trenutno. Eno, otvara vam se hodnik, hoda sjen, ne vidite, i ovako skoči vam za vrat, dok pišate. Ovo neki sadomazo demoni. Ako nas ovaj ne uspije baš prepast, dobit ćete ono najbolje iz ovog videa što sam uspio da napravim. Sarah! A girl heard her mom yell her name from downstairs. So she got up and started to head down. Sarah? As she got to the stairs, her mom pulled her into her room and said, I heard it too. Stay in here and don't make a sound. Brat, ovaj video me ne ježe baš sviju. Dodaj ovo. Ako vidite, ne znam da li vidite. To je bilo sve za danas i molim vas, lajkujte video, napišite u komentar, možete ostaviti da li ste se vi prepali na nešto, da li ste se ne ježili kao ja. Ako jeste, napišite u komentar, ako niste, ostavite like. Ili napišite Dino, ti se lako prepadneš ili nešto, ja ću vam ostaviti naravno like, možda vam i odgovorim na komentar koliko vidim isti. I to je bilo to. Moje ime je Dino i vidimo se u idućem videu. Peace out!